Tugarukanye andi makuru mashya yo muri iri joro. Aya makuru ari kwerekana iki rwose atumye tugaruka kugira tuyabagezeho. Ni amakuru ari kwerekana ko igihugu cya Tanzania cyane cyane ishyaka CCM n'abajenerali bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi n'ibindi bikomerezwa mu ishyaka CNDD-FDD kugeza ubu bakomeza kugaragaza yuko umugabo witwa Generali Bunyoni, uyu nguyu wari warafunzwe na Pres Neva akaza gufungurwa, bifuza yuko ari we waza umukandida w'ishyaka CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri 2027. Kuri inshuro rero kabona ko Tanzania aba bajenerali n'ibindi bikomerezwa bikomeye mu ishyaka CNDD bifuza ko Generali Bunyoni ari we wazaba president, nyamara kugeza ubu President Neva nawe ntago ari kubikozwa. Hari amakuru ari kuvuga ko President Neva nawe ari kugenda ashaka amaboko hirya no hino mu karere no mu bindi bihugu no mu bindi bikomerezwa bya CNDD-FDD. Ese President Neva araza kurusimbuka runo mu gihe Tanzania rwose ishigikiye Generali Bunyoni kandi ubona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushingiye kuri Tanzania? Aya makuru ndaje nyakugezeho mu kanya rwose, ndaje nyakugezeho dore ko ndaza kuba ndi kumwe n'umunyamakuru w'umurundi nawe ufite aya makuru mu rwego rwo hejuru. Aya ndaje tuyakugezeho, ariko ku rundi ruhande mbere yuko twihuta cyane reka tubanze tubagezeho aya makuru yihutirwa. Karene nakubwiye uduce dutandukanye abarwanyi ba M23 bari batangiye gufata muri territoire ya Kalehe, nkubwira yuko bafashe uduce twinshi rwose muri groupement ya Ziraro. Ariko andi makuru nari nakugejejeho yerekanaga ko abarwanyi ba M23 bari kwerekeza mu kandi gace k'ingenzi cyane gafatwa nka chefuriye cyangwa se centre ikomeye cyane muri groupement ya Ziraro muri cheferi ya Bahavu hano muri territoire ya Kalehe ho mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Amakuru ari kwerekana ko rero M23 itahagaze ya chefuriye ya chefuriye ya groupement ya Ziraro byaje kurangira abarwanyi ba M23 bayambuye igisirikare cya Kongo Wazalendo na FDLR. Amakuru ari kwerekana kuno muji muto rwose wa Cunguti, muji muto wa Cunguti uherereye muri territoire ya Kalehe muri groupement ya Ziraro mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Republika Demokarasi ya Kongo, wamajije kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23 kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 2026 nkuko byemezwa n'amakuru atandukanye. Uyu muji waruzwi nk'igicumbi gikomeye cy'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo na za FDLR. Ubu ngubu rero M23 yamaje gufata uyu isantre ikomeye cyane ya Cunguti muri groupement ya Ziraro ho muri territoire ya Kalehe. Cunguti ifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu by'umutekano muri aka gace kuko ari nk'urufunguzo rufasha kugenzura imigendekere y'ibikorwa bya gisirikare n'ubuhahirane hagati y'uduce dutandukanye twa Kalehe n'uturere tuyikikije. Kuyifata kwa M23 rero bishobora guhindura bikomeye isura y'imirwano iri kubera muri Kivu y'Amajepfo, cyane cyane mu duce twari dusanzwe tugenzurwa na Wazalendo igisirikare cya Kongo na za FDLR. Amakuru aturuka imirwano yabereye rero agaragaza ko hari hamaze igihe humvikana imirwano ikomeye hagati y'izo mpande zombi. M23 rero yashize imbaraga mu kugota no kwinjira uyu muji. Urumva ko yabanje no kugota rwose mbere yo kuwufata. Ifatwa rya Cunguti, ifatwa rya Tungushu aka gace ntago koroshe kukavuga rwose. Ifatwa rya ifatwa rya Tusuguti rishobora kuba ryatewe n'uburyo bw'imitegurire irushijeho kunozwa ku ruhande rwa M23 ndetse n'intege nke zagaragaye ku ruhande rw'imitwe ya Wazalendo, FDLR n'igisirikare cya Kongo. Niko bihagaze rero aka gace kamaje gufatwa kugeza ubu. Ifatwa rya Cunguti rishobora gutuma M23 irushaho kubona inzira zo gukomeza gufata ibindi bice byo muri Kalehe no kugera ku bindi bice bifite akamaro mu by'ubukungu n'umutekano. Ku rundi ruhande Wazalendo FARDC bashobora gushaka kwisuganya no kongera imbaraga mu rwego rwo kugerageza kwisubiza uyu muji cyangwa gukumira uko ibindi bice byafatwa. Ifatwa rya Tusunguti murambabarira hano ni kugenda nibesha, ni ifatwa rya Tusunguti. Aka gace ni Tusunguti risobanura indi ntambwe ikomeye mu ihindagurika ry'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho hakomeje kuba ihuriro ry'imitwe myinshi yitwaje intwaro n'inyungu zitandukanye, bigatuma amahoro arushaho kuba ingorabahizi. Aka ni agace rero M23 ifashe rwose kuri uyu munsi ka Cunguti, chefuriye ya groupement ya Ziraro muri territoire ya Kalehe. Hano ntago ibintu byoroshye, intare zasanambwe zihuta cyane ubwo no ku munsi
z'ejo tuzakomeza kugenda tubabwira aho urugamba rukomeje cyangwa se rwerekeje. Ubwo rero mu kandi kanya tugiye guhita twihuta cyane rwose kuri ya kese y'igihugu cya Tanzania n'abajenerali bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi na bimwe mu bikomerezwa mu ishyaka CNDD-FDD ubona ko babifuza ko Generali Bunyoni yasimbura Pres Neva ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko noneho mbere ko tujya mu miterere y'inkuru turebera hamwe uko zino kata ziri gukinwa, tunarebera hamwe uko Pres Neva nawe akomeje kugenda bigenza, reka tubanze dutumikire gato muganga Pembe n'umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, avura akoresheje imiti ya gakondo cyangwa se imiti ya kinyarwanda. Niba rero urwaye indwara zananiranye cyane cyane amarozi, uyu muganga rwose akoresheje imiti ya kinyarwanda arakuvura amarozi yananiranye. Ku rundi ruhande ariko hari n'indwara zirimo umutima, umwijima, impyiko, imitsi, rubaga impande, umugongo, niba waranyweye imiti ya kizungu bikananirana rwose, wagana muganga Pembe akagukoraho akoresheje imiti ya kinyarwanda, kuko abo yagiye avura benshi cyane bakomeza kugenda batanga ubuhamya. Kubw'izo mpamvu wamubona heherero, akorera ku kirwa cyo kwijwi, hano ni muri Kivu y'Amajyepfo, ariko akagira n'ikindi cyicaro muri Tanzania precisement hazwi nka Kigoma. Ubwo rero kugira umuhamagare cyangwa se muvugane, wahamagara kuri nimero zikurikira +2438983 97033, ndasubiramo +2438983 na muganga Pembe rero kuvura akoresheje imiti ya kinyarwanda. Kugeza ubu ngubu rero amakuru ari kwerekana iki, nkuko nari mbikubwiye tugiye kuri iyi kese yo mu gihugu cy'u Burundi. Na amakuru ari kwerekana ko rwose mu minsi mike yashize igihugu cya Tanzania ku mikoranire n'abayobozi bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi na bimwe mu bikomerezwa muri CNDD-FDD bakomeje gupanga umugambi w'uburyo Generali Bunyoni uheruka gufungurwa rwose na President Neva. President Neva wari wararahiye avuga ati njyewe aho gufungura Generali Bunyoni nzemera imfe cyangwa se nitaba Imana, ariko President Neva aza kuva kwizima akamufungura nyuma y'igitutu yokejwe n'igihugu cya Tanzania n'ibindi bikomerezwa byo muri CNDD-FDD na bamwe mu bajenerali. Ubu ngubu rero bihagaze gute kugira aya makuru nyakugezeho neza? Nifuje kuvugana n'umunyamakuru w'umurundi rwose kugira ngo tubashe kubigendanamo neza, dore ko abafite amakuru yahi wabo i Burundi rwose bamwita Bwana Janvier Ninahazwe. Turebere hamwe uko kino kibazo giteye rwose, urarangiza kino kiganiro umenye ko ibintu bihagaze, ariko ndagusaba gukora like kuko bituma Gogo idukorera recommendation aya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoka. Nurangiza kino kiganiro cyangwa se aya makuru udakoze like, niba uri umukunzi w'inkuru mpamo official kora subscribe, tureko twagera ku 2020 ukoresha bino biganiro bisangize abandi. Bwana Janvier uranyumva neza? Yego reka nongere volume. Bwana Janvier rero amakuru ari kwerekana ko kugeza ubu hari umugambi uri gupangwa, ariko nanone uhagarariwe n'ishyaka CCM ryo muri Tanzania, bari gukorana na bamwe mu bantu bakomeye mu ishyaka CNDD-FDD n'abajenerali batumva kimwe cyangwa se batabyumva kimwe na President Neva, ariko Tanzania ukabona ko ibishyigikiye kugira ngo Generali Bunyoni uheruka gufungurwa mu minsi yashize, Tanzania nabigizemo uruhare, ari uzaba umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe 2027. Bisobanuye ko ubwo ari ugusimbura President Neva, mu gihe President Neva nawe akomeza guhatana agerageza gushaka imbaraga kugira arebe ko ahubwo ari we wazegukana aya matora agakomeza kuyobora Uburundi muri manda ya kabiri. Bwana Janvier, ubundi wowe urabona Tanzania ifite ubushobozi bwo gufasha Generali Bunyoni kuba perezida w'u Burundi asimbuye President Neva? Ego mwe Claude, umuntu gusa niyovuga ngo ni ngombwa ngo yemeze ko Generale Arengiyome Bunyoni ashobora gusimbura Neva cyangwa ashobora no gutorwa muri icyo kibanza kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi, kuko igituma ndabivuze haracari kare amatora ategekanijwe mu mwaka uza w'2027. No kuvuga ko hakiri kare kugira umuntu amenye umukandida wa CNDD-FDD, kuko ubundi uko tuzujya mugambwe wubatse ibintu bihindagurika ku mwanya bafite bavugana ku mwanya n'abakandida bavuga basubirira Petero Nkurunziza bo bavuga kenshi nka Neva ntiyavugwa, hari abavugwa ba Nyabenda batwara inama nshingamateka, urumva cyane n'abandi bavuga ko bashobora kwitoza akaba aribo batorwa, ariko mu nyuma bigenda birahinduka kuko hari ukuntu bakorana hagati y'abajya ba genero icyo bategetse cyangwa icyo bahurije ko ari benshi akaba ari cyo kiba. Rero kuvuga ko Tanzania yoba
yoshigikira umukandida Guillaume Bunyoni. Ibyo ntabwo bihakana kuko ikizwi coco nuko leta ya Tanzania cyangwa umugambwe CCM cyane cyane wagize uruhara kugira Guillaume Bunyoni arekugwe. Uvuga ko hariho inyungu bafitaniyemo Tanzania, inyungu z'urudandazwa bya business bakorera mu Burundi, umugambwe CCM mukaba mutwe muri umugambwe hajya Kikwete yahoze atwaye Tanzania arongoye Tanzania ari afite ijambo rikomeye, ijambo rya nyuma muri uyo mugambwe ashobora kuba yakoresheje ingufu kugira Guillaume Bunyoni arekugwe akugwe mu buroko. Urumva rero kuba Tanzania yo mushigikira hamwe kugira yitozaho umukuru w'igihugu, ivyo ntaho bihakana bishobora kuba mugabo nta n'uwo vyemeza kubera bishobora kuva mu mugambwe CNDD FDD indani muri bo, kuko sinibaza ko Tanzania naho hari ibyo baba bakorana n'abo ba Bunyoni ariyo ishobora kugira ijambo rya nyuma kugira ngo Guillaume Bunyoni yitoze, ariko nabyo nyene nta n'uwo bihakana. Bishobora gutuma navuze nti haracyari kare, haracyariho umwanya wo kubibona umuntu akavyemeza. Hari amakuru rero turi kugenda tubona dukesha rwose imboni zacu ziri hari i Burundi zikomeza gukurikiranira politiki ya CNDD-FDD na CSM hafi, avuga ko nk'uko wari ubivuze umugabo witwa Kikwete ntago akiri perezida wa Tanzania ariko ari muri deep state y'abantu basa nkaho bayoboye Tanzania. Deep state ni agatsiko k'abantu bibikomerezwa, ubona ko na perezida wo muri Tanzania ntacyo yakora abangaba batabyemeje, ubona ko basa nk'abakuriwe na Kikwete rero kugeza ubu niwe watumye Bunyoni afungurwa. Bikavuga ko hari n'abandi ba generali mu gisirikare cya Tanzania bafatanyije na Kikwete b'inshuti za generali Bunyoni, bokeje igitutu rero Neva afungura generali Bunyoni, ariko hakabamo n'abandi ba generali muri mu gisirikare cy'u Burundi no muri CNDD FDD. Amakuru akavuga ko Kikwete kugeza ubu ngo atumva neza politiki ya Perezida Neva ku Burundi, nyuma y'aho Burundi buhuye n'ibibazo by'ubukungu kuva uyu mugabo yajya ku butegetsi. Ntago Kikwete ngo yumva politiki y'u Burundi, abona ko ari umuntu utakwiye kuba perezida w'u Burundi. Ntago mbese yumva politiki ya Neva kugeza ubu Kikwete ntamwumva. Ubu rero niyo mpamvu bavuga ati nyamara uriya mugabo Bunyoni niwe bagakwiye kuba perezida. Kikwete afiki na Neva. Ukiri ngaho Claude, sinibaza ko Kikwete yovuga ngo ntiyumva politiki ya General Neva mu Burundi muri kino gihe kubera ikibazo cy'ubukungu. Ubu Bunyoni wibaza ko ariwe yoteza no kuvuga ngo ni ikibazo ahubwo ntago ari ubukungu gusa, wenda ntago nguciye mu ijambo, ntago ari ubukungu gusa, ahubwo ngo nuko muri CCM cyane cyane Kikwete batiyumvamo Perezida Evariste Ndayishimiye. Kikwete nuko hari ibyo bakorana nakubwiye mu bintu by'ubukungu cyangwa mu bintu bya business bakorana namo cyane gusumba Neva babikoranamo na Guillaume Bunyoni, kuko Guillaume Bunyoni mutabyibagiye ku ntwaro ya Petero Nkurunziza niwe yari akomeye cyane gusumba General Neva, yari premier ministre, niwe yari yatwara leta, niwe Nkurunziza yaramugize generale furu mu gipolisi. Iryo pete ntaryo Neva yigeze aronka. Amaposte Neva yo General Bunyoni yagiye arokipa muri guverinoma ya Nkurunziza. General Neva ntayo yokishe. Bunyoni yarabaye ministre w'intwari yo hagati mu gihugu, ava kuri iyo ntebe avugira hashika ku ntebe y'ubushikiranganji bwa mbere, kuvuga ko bumvikana cyane na Nkurunziza yamwiyumvamwo gusumba Neva uravye ibibanza yamuha, canke hari ikindi kintu yamwemerera gisumba ico yemerera Neva. Donc utovuga ngo gushigikira ngo Kikwete ibyo wavuze Claude, hariho abandi bajenero bashigikiye batumye Bunyoni afungurwa bakiri igitutu kuri Neva. Ijya cercle y'abajenero nigeze kubabwira iyoboye Burundi muri CNDD FDD, ari igitutu nabo bamushizeho ko bashaka ko umugambi wabo wiyunga kugira ngo amatora yimije mu 2027 azogende neza kandi bashireho umukandida umvikanye hagati yabo bose bahurije. Ivyo nivyo bariko barahayanira, ibyo bariko baragwanira, kubera atari ukuntu ukwiba amajwi mu bintu by'amatora n'ibyo basanzwe mumenyereye bikorwa nabo barabona ko hazogera igihe bikabata kwa amazi ntibabishobore, bakavuga bati rero reka twiyunge tuje hamwe tuvuge rumwe dushireho umukandida umwe, hanyuma tumenye ingene turondera amajwi ku mukandida umwe atagucanamwo kuri hagati yacu mu mugambi. Yego, ariko noneho hari undi ukomeje kugenda uvugwa witwa Ndakugarika, hari irindi bamwita rya nyaryo.
ndira ko buke ndakugarika nawe ngo abaturage ngo ashobora kuvuga ariko nawe hari ibintu byinshi batagiye barumvikana ko muri ujya mugambwe nawe afite abandi bajenero nawe ni general afite abandi bajenero bakorana nawe ariko hariho byinshi batagiye barumvikana ko na Neva muri kino gihe ku buryo na Neva ashobora kugira ibibazo muri ayo matora akurikira mu gihe bomugwaniriza hamwe bajya abajenero bose bakavuga bati turakwanze ubu mwanka bigakunda hagiyemo na Tanzania ho urumva byo bibindi bindi ariko guca uvuga ngo boca bashiraho generale Bunyoni ako kanya akaba ari byo hoba nago nari mvuze aka kanya ahubwo nari mvuze mu mwaka wa 2027 gusa hari amatora ateganyijwe ego Claude mvuze aka kanya ntikugira umuntu ace yemeza yuko muri 2027 ari Bunyoni azitoza hoba hakiri kare cyane. Ariko reka tugaruke kuri ndakugarika wari umuvuzeho yuko hari abajenerali yahuza nabo ariko ku rundi ruhande nawe yagiranye ibibazo na Pres Neva hari amakuru avuga ko ndakugarika muri iyi minsi akunzwe n'abaturage dore ko nejo bundi haba riraturika rikomeye cyane muri Kambaze hariya muri Bujumbura abayobozi b'u Burundi barimo na Pres Neva ngo ntago barasura abaturage bagizweho ingaruka na riraturika kugira ajye kubahumuriza ajye kubasura ariko ndakugarika we ngo yasuye abaturage aranabahumuriza bigatuma rero ndakugarika ngo bakomeza kugenda bamwiyumvamo. Ego mbere ibyo birashoboka ntawe biharira muri politike cyane cyane muri politike nk'izi z'imigambwe umwe wese aba afite imikenyero yiwe ku banyagihugu si ibyo gusa ndakugarika bigeze kumukundira kumwemerera ko atawe ajya gusura ivyo yoba yarabikoze ni nk'uko ku kibazo c'igitoro ishikena c'igitoro yigeze kunyura wenyine ari mu modoka n'abasirikare benshi bari kumwe ico gihe yari minisitiri w'intebe yari umushikiranganji wa mbere wa leta ya Neva wewe aranyura ahantu bita ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura araraba ingene abantu batonze imirongo batondeye amabisi atayahari abantu babuze ingene biyunguruza ingene bataha bamwe bariko bagenda n'amaguru abaturage baramwiboneye ariko arabiraba ariko ibyo byonyene ntawoca yemeza ko aribyo vyotuma nawe ateza imbere ubukungu bw'u Burundi ntawoca yemeza ko abo banyagihugu bose boba babivuga uko nabo bomuhunga amajwi canke bomutora ntawoca yemeza ko nawe nyene atabikora afite ibindi nabyo nawe nyene yagirizwa n'abaturage nawe nyene afite hariho abamwemera bavuga ko yahagiye bakabivuga uko kubera baba bari kumwe ari nka propaganda bamukorera ariko nawe afite ibyo yagirizwa hariho abandi barundi bafite ibyo bamwagiriza yakoze mu Burundi. Ariko reka tugaruke ko tubona ubutegetsi bwa CNDD-FDD hari n'abavuga ko inkingi yabwo ari Tanzania cyangwa se ishyaka CCM ni gute Tanzania cyangwa se ishyaka CCM riri ku butegetsi rifatwa nk'inkingi y'ubutegetsi bw'abadede? Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane kuko CNDD-FDD ni umugambi ukiri mu ishyamba ukiri umuharugwana wafashijwe cyane na leta ya Tanzania niyo twovuga ko leta ya Tanzania yawureze niyo yakuriye Perezida Neva wenyine muramwumva ingene yisigurira ingene yagiye muri Tanzania akagenda no muri ambasade y'Uburundi muri Tanzania arazivugira wenyine ingene yajyayo n'ivyo yaba agiye gukora ni ukuvuga ko ari CCM niyo yafashe twovuga ko ari nka parti niyo yaparenye CNDD-FDD kugira ishike ku butegetsi n'ibiganiro byinshi murazi ko byabereye muri Tanzania biri hagati ya leta ya Buyoya na leta ya n'umuhari CNDD-FDD ukiri mu ishyamba no kuvuga ko baba bafite n'ayandi masezerano bagiraniye nimba ari byo bavuganye nitwabafasha mukagera ku butegetsi muzodukorera ibi canke bashobora kuba ari ibindi mu ntambara z'abarobere hari n'intwaro bashobora kuba hatereka umusomesho ibintu n'ibyo n'ibintu bibaho nawe bisanzwe n'ibyo n'ibintu atawo umugambi CNDD-FDD wafashwe mu mugongo cyane wafashijwe na Tanzania gushika no kuri no saha nico gihugu ca mbere bemera. Usibye nibyo no muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari muri AFC n'ikibazo cyo muri Kongo n'umutekano muri aka karere ubona ko CCM muri Tanzania biri kumwe na CNDD-FDD y'u Burundi. Bitandukana na rimwe byamye kumwe mu harukira ishyamba bawufasha bari kumwe byo muri Kongo kuba bari kumwe bacanke basangiye ibitekerezo byo muri Kongo ibyo kinokwemeza cyane ariko icyo nokwemeza nuko CCM ari nkayo yafashe mu mugongo yafashije bimwe biboneka umugambi CNDD-FDD kugira ngo amasezerano kugira ngo batere ku butegetsi ajye amasezerano asinywe hanyuma bemerewe batahe mu Burundi bave mu ishyamba bakagera no ku butegetsi.
kugeza ubu ku makuru kuri mu Burundi no mu isaka CNDD-FDD hagati ya Pres Neva n'uwo Bunyoni uvugwa na Ndakugarika ngira ngo Reverend kuri we bavuga yuko agomba kugumira ayobora umugambwe wa CNDD-FDD. Muri aba batatu urabona rinde ufite amahirwe wowe mu mboni zawe cyangwa se ukurikije uko ubibona nk'umuntu ukomeza gukurikiranira hafi politiki ya CNDD-FDD? CNDD-FDD ntago nguciye mu ijambo Janvier, ntago nguciye mu ijambo. Amahirwe tugiye mu bintu by'amatora kenshi na kenshi kuri politiki uba afite amahirwe n'ubu bari kubutegetsi niba bafite amahirwe niba bafite ingufu nyinshi zo gukoresha ibishoboka byose cyangwa abantu benshi no gukoresha amafaranga menshi niwe kenshi usanga afite ayo mahirwe. Mugabo ibyo byose nakubwiye ko bimenyekana mu nyuma n'ibyo hagati muri uwo mugambi CNDD-FDD bihinduka ku munota hanyuma ukumva ngo bagishyizeho kandi no kuri ino saha turiko nta n'uwo kwemeza ku mugambi CNDD-FDD ariko uzokuma ku butegetsi bishobora no guhinduka nabyo nyine. CNDD-FDD ngira ngo ifite ubutegetsi, ifite igisirikare, igipolisi, inzego z'ubutasi, inzego zose z'igihugu n'izigenzura. Urumva ari irihe shyaka rindi ryaza rigasimbura CNDD-FDD kereka niba uvuga ko wenda Red Tabara izaba yabukuyeho sinzi icyo uvuga. Ariko uri ku butegetsi niwe aba afite amahirwe kenshi kuko niwe bafite ibintu byinshi akoresha ariko dufite imigambi myinshi yakuye ku butegetsi imyaka myinshi igatwara ari n'umugambi umwe wa CNDD-FDD yitwa ko ari umugambi umwe gutwara mu gihugu ariko ntugume ku butegetsi ibyo kurundi urari ko bimaze kuba mu bihugu byinshi. Bibaho hari n'igihe haba kudeta mu buryo butunguranye. Ibyo byose twaba turiko turabiraba mu bihugu bitari bike ku isi ariko nabo tubona kudeta abaturage bakavumukana iyo leta ibihari bakavuga ati ibintu nabyo twemeye. Hajya abaturage bo mu bintu bya demokarasi mu matora nibo baba bafite ijambo rya nyuma. Turareka n'ibyo bya kudeta nabyo nyine bihora biba mu bihugu byinshi tukabibona. Bwana Janvier Ninahaze reka tugushimire cyane ukomeze kugira ibihe byiza. Urakoze cyane, urakoze. Yari Bwana Ninahazwe Janvier Ninahazwe, we n'umunyamakuru w'umurundi rwose ukomeza kugenda akurikiranira hafi politike yo mu gihugu cy'u Burundi. Ku rundi ruhande rero reka dukomeze n'aya makuru. Aya makuru ari kugenda yerekana iki ku ndondo. Dusubiye ku ndondo, hano ni muri Plateau ya Uvira. FARDC n'ingabo z'u Burundi bongeye gusahura abaturage b'abanyamulenge ku ndondo. Amakuru yizewe aturuka mu bice by'indondo muri grupema ya Bijombo aragaragaza ko umutekano ukomeje kuzamba muri ibyo bice, aho ibikorwa byo gusahura no gutwika inzu byongeye gufata intera mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 2026. Amakuru yamenyekanye agaragaza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendu ndetse na za FDLR zakomeje igikorwa cyo gusahura imirima y'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge. Ibi byabereye ahazwi nko ku Murambya, umwe mu mihana igize agace ka Ndondo muri grupema ya Bijombo territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atangwa n'umwe mu baturage batuye muri ako gace avuga ko ibyo bikorwa byibasiriye cyane imirima y'ibihingwa by'ibanze birimo ibigori n'ibirayi, ari byo bigize isingiro ry'imibereho y'abaturage b'abanyamulenge muri ibice. Hanakagira ati FARDC n'ingabo z'u Burundi bafatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR na Wazalendu bazindutse baza gusahura imirima yacu ku Murambya. Ibyo basahuye birimo ibigori ndetse n'ibirayi, ibintu byari kudufasha kubaho. Aho ibikorwa byibasiye cyane ni mu duce two ku Murambya ahazwi nko mu Bijombo no kumurushimisha, aho abaturage bavuga ko ibikorwa byo gusahura byakozwe mu buryo bugaragara kandi bwagutse. Aya makuru aje akurikira ibindi bikorwa by'urugomo byabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Ntago byoroshye rwose hano ku Ndondo, ibintu birakomeza kugenda bikomera. Abaturage b'abanyamulenge cyane batuye mu misozi y'Imulenge bakunze kwibasirwa n'ibi bikorwa, niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande ariko turacyakomeza n'andi makuru akomeje kuvugwa muri iri joro. Andi makuru akomeje kuvugwa muri iri joro rero
Reka tubanze twerekeze gato mu gihugu cya Turukiya. Hano haravugwa abanya-Israel cyangwa se ntago ari abanya-Israel, haravugwa abantu bakomeretse ku gitero cyagabwe kuri ambasade ya Israel. Hano ibintu ntago bikomeje kugenda byoroha rwose, mubona ko intambara ya Amerika nayo ikomeze kugenda ikaze cyane. Ahubwo reka turebe uko bihagaze, ikomeza no kugenda iteza ingaruka. Ibitangazamakuru byo muri Turukiya byatangaje ko abantu 3 bapfuye, abapolisi 2 barakomereka mu irasa ryabereye hafi y'inyubako irimo ambasade ya Israel mu murwa mukuru Istanbul. Hano ni muri Turukiya kuri uyu wa kabiri, ubwo abantu 3 bitwaje intwaro bageragezaga gutera ambasade ya Israel, ariko bicwa n'abapolisi ba Turukiya. Amashusho y'ibiro ntaramakuru Reuters yerekanye umupolisi akuramo imbunda kandi yikinga amaso cyangwa se yikinga amasasu. Undi muntu yagaragaye ava amaraso menshi. Umunyamakuru Simen Kaseulglu wa Al Jazeera yavuze ko agace inyubako ambasade iherereyemo gatuwe cyane kandi kakaba karimo ubucuruzi bwinshi, harimo n'ubucuruzi mpuzamahanga hamwe n'abantu ibihumbi bakorera hafi yaho. Yongeyeho ko ambasade ya Israel iri muri gorofa rya 7 ry'inyubako ndende muri ako gace ku muhanda wa Buyukedere mu karere ka Beşiktaş muri Istanbul. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Inkuru rero tuzisoreze mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo, tubatambagiza rwose muri aka karere, turebera hamwe uko bihagaze. Icyemezo gikomeye cyane gifashwe na perezida wa Sudani. Iki cyemezo cyo cyaba giteye gute bakunze b'inkuru mpamo official? Perezida wa Sudani y'Epfo, Perezida Kiri rwose afashe icyemezo gikomeye cyane. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayarditi unayobora ishyaka riri ku butegetsi rya SPLM yirukanye perezida w'inteko ishinga amategeko y'inzubacyuho yitwa Jema Nunu Kumba, maze ashiraho Joseph Ngele Pachiko ngo amusimbure. Kumba umuyoboke mukuru wa SPLM akaba n'umuntu wa hafi wa perezida Sakiri, yabaye perezida w'inteko kuva muri Kanama 2021. Ntabwo yigeze ahabwa inshingano nshya, nta zindi yahawe rwose nyuma yo kwirukanwa. Ivanwaho rye rije nyuma y'amatora yo kumuvanaho. Icyizere yakozwe mu ishyaka rya SPLM mu cyumweru gishize bitewe n'imiyoborere mibi na ruswa akomeza kugenda ashinjwa. Inteko ishinga amategeko ya Sudani y'Amajyepfo yasabye kandi gusimbuza perezida wungirije wa kabiri w'inteko, uyu bamwita Parmena Aweliyar Alwongo. Perezida Kiri we yasohoye iteka ryasomwe n'umuhituzi mukuru wa CPLM Turio Odongi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Anemeza uwitwa Ngere wari uhagarariye Munduri West muri leta ya Western Equatoria nka perezida mushya w'inteko ishinga amategeko ya Sudani y'Amajyepfo. Iteka kandi rya perezida Sakiri ryakuyeho Alwong maze risiraho Abuk Paiki Aiki, umudepite uhagarariye intara ya Malakal muri leta ya Upper Nile nka perezida wungirije w'inteko ishinzwe amategeko n'ubutegetsi. Reka amakuru tuyasoreze hano dukomeza gushima abantu bacu rwose baherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri leta ya Indiana. Hano rero harimo umugabo witwa Karenzi rwose Joseph, nako umugabo witwa Gatera Joseph, Karenzi Patrick, Mutongoro Datongana, Byiringiro Benjamin n'abandi batandukanye b'inshuti zacu bari muri leta ya Indiana. Inshuti zacu rwose harimo na Evrine n'abandi batuye muri leta ya Texas. Ku rundi ruhande ariko tugashimira inshuti yacu Roger tuye mu Bwongereza n'abandi batandukanye bari muri Canada, Australia, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Asia, by'umwihariko nanone tukagaruka ku mugabane wa Afrika, ariko cyane cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Sudani mu burasirazuba bwa Kongo. Mwese turabasuhuza cyane. Muri Kenya inshuti zacu turazifite hano rwose nyinshi cyane, dusuhuza n'izindi inshuti zacu ziherereye muri Mozambique. Iteka komeze kubana namwe, mugire ijoro ryiza, ubwo tuzagaruka ku munsi w'ejo rwose tubageza andi makuru mashya. Iteka komeze kubana namwe no kubarinda. Bye bye, ciao, turasubira.